Hadu kapor nyauduna janmit ke sandrek urempang aja penrio, kejingo sei ki Metïap na Krem Dewïong Hatangsko, East Jynjar Hills District, kalapoi se kanru Tylli, kebalang gawai na kejing betai par Dewïong, kebala penyiap bun riu tamah ke jela Meghalaya. Lam bagi dangdon bun ke Sahkut hapok ke Krem Dewïong, ikiba 48 sei di bor pulet, but State Disaster Response Force SDRF. Kakubor penongkong kapor Metïap na kaliang Shillong Mail, lengba kitolong Jingtwa, long bala suba bagi jingyap beriau kadai di pongot, hadian bala kejing betai dynamite ha Krem Dewïong ha ketika senong. Shushu la kedau bagi Jingtwa anak kejing betai kala jor hadu kata bagi jingker ma ki badan acan kila tua kabla penthut shiboni kam plajem bat sei ki bayam. Ki jingtok ket penongkong ki peni bagi Krem Dewïong ki trikam bian. Ki ba penken ji kendon ba pakhang ti Dewïong ha kom ti leu khnai. Kejing plajem bat jingwa di Sahkut kadang Chekmat daki bor pulit but State Disaster Response Force SDRF. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.